أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته حضرت محمد مصطفى بن، والصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي تبقى بن حتى رجع قيامتي. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا جامعة و یکو د جامعه دا گوربلینا امام جامعه نا پیشیوان ملتن جخیره را وکا انختارنا و جنباشی را وکا کلیدنا امی هنکی بحثاوا بکن. خدا عز و جل د قرآن کریم دا وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. قال مسلمانا خدا عز وجل د قرآن كريم دا وها قوتيا آنجاق يگو جامعة اعمار دكين، یگو جامعه چه دکن اوان کسی گو ایمان آوا بخدا هیا و ایمان آوا بروجا قیامت هیا و اوان کو لمیج دکن و زکات ددن وش خدا پیوا جت کسی ناطر سهن هیوی هیا اوان انسانا گو ببنا جوانه کو لسر هدایتنا. قال مسلمانا آنجاق يگو جامعه جبو خدا آباد کے اوانه کو باوریا و خدا هنا، یعنی انسان کی گو باوریا و بخدا نبی ج مسلمان را جبونا کو عبادت وره کرن جامعه چه ناکن. یگو جامعه چه کن اهل ایمانی نه پیشی شرطه و ابا باوریا و خدا هیا و باوریا و بروجا قیامت هیا لمیج دکن زکات ددن خدا پی وجشت کسی ناطر سهن مو هیوید که اوان انسانا گل سر هدایت دن. آوا کرنا جامعه د شکلی وی هنا شکلک ذاتن فیزیکی olarak مهو جامعه جتمل حتی گو خلاص دبی مهو چیت که افجرته گوتن اعمار آوا کرن. شکل د دوا وقتی گو مهو د جامعه د لمیج بکی مهو گهدار جامعه بی و تمیز بکی که مایه و پیک بینی او جی آوا کرنا جامعیت حسیبی. یعنی یگو جامعه چید که و یگو د جامعه دا عبادت دکه گهداری جامعه یا کینا اوانه کو باوریا و خدا و روژا قیامت هیا و لمیج دکن زکات ددن خدا پی وشت کسی ناطر سهن و یکم هو هیوید که گوسر هدایت بن اوانانا. قال مسلمانا پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى وها قوتيا
دنابا خانیا دا دنابا آوایی دا ان جه بقدر و قیمت ببال خداوا جامينا جامعه وی مملکتی جتمام و آوایی بهتر کیفا خود جرتی چونکو جامی مال خدانا جامعه کو پیشی هاتی چکرن جوقتا باب ما آدم کعبه هات بو چکرن دو وقتا حضرت ابراهیم دا جارک دی جتملی وی راکر حضرت ابراهیم و کره خو اسماعیل چکر جامعه قدسی هات چکرن وی حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی گوش مکه چو مدینه بری گو بگه مدینه قبا گندک بو نیزی مدینه بو پیغمبر علیه السلام لوی دری مسجدک آبا کر ذاتاً دی اسلامیت دا پشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو پیغمبر جامعه پیشی گو هاتیه انشاء کرن هاتیه چه کرن جامعه قبایه دبی او جامعه گو تملی وی لسر تقواتیه هاتیه چه کرن اخلاص جبو خدا هاتیه چه کرن جبونا گو دوردا عبادت خدا را وری کرن جبونا کو حمد خدا وری کرن جبونا کو خداش تمام که مایه پاقش بی جبونا کو دوی جامعه ده هر نه رکوعش خدا را جبونا کو دوی جامعه ده سری خود نه عرده هر نه سجدهش خدا را پایرا پیغمبر علیه السلام وقتی گو چو مدینه لوی ده جی عیش پیغمبری پیشی جامعه آبا کر دبجنه ده مسجد النبوی جامعه پیغمبر علیه السلام ادی گلی مسلمانا جامی مال خدانا د جامعه دا عبادت پی و تشتک نای کرن یعنی تشت گو راضی بونا خدا پی نبی گرک جامعه دا پی نوی خبردان تشتی گو جامعه دا مهوب که یان مهوی المش که یان مهوی قرآن خوینی یان مهوی وعظ و نصیحتا که یان مهوی امر بقنجیه که منعش خرابیه بکه یان مهویش خور حسینی باشقه جوان تشتا بهتر پیوتر تشتکی دی جامعه دا تشتی گو رازی بونا خدا پی نبی گرک نوی کرن گلی مسلمانا دی چکرنا جامعه دا گرک مهوج هفدور بی آلی کار به چاوا پیغمبر علیه السلام به دست خواه جبونا چکرنا جامعه کرپیچ دکشاندن ام مسلمان جی گرک دی چکرنا جامعه دا ام آلیکار بن ام د خدمتا چکرنا جامعه دا بن وقتی جامعه کل کوده وری چکرن لگوری امکان خواه گرک مهو آلیکاریا وان جامعه بکی د پایرا وقتی پیغمبر علیه السلام جامی انشا چکر د کیلکا وی دجی مدرسه چکر جرته گوتن صفا مدرسه سی یعنی مدرسه وکنها اونیورسیتا یا کو یا طلیبو صحابیا دهات نوی مدرسه لصحبتا پیغمبر علیه السلام دحساندن ولوی دره بشاب و برو آلور بون گهدار علم و عرفان بون ادی گلی مسلمانا اف جامعه تمام دنیای کو هاتنه چکرن بخیرا مسلمانا یک بیک وک شعبینا جکابیرا وک شعبینا جامعه پیغمبر را اوان مدرسه کو هاتنه چکرن وک شعبه مدرسه صفاینا او مدرسه کو معلمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو گلی مسلمانا د چکرنا مدرسه دجی گرک مهو آلی کار بی چونکو دوا مدرسه دا قرآن تی خوندن حدیث تی نخوندن بحثا خدا تی کرن بحثا پیغمبر خدا تی کرن بحثا حلال و حرامی
جبونا مهوج هودو وقتيني د مدرسة دا تكرن جبر ويكي چيكرنا مدرسة جي قلقي مهمة وقلقي خيراوي هيا قالي مسلمانا جامي مگو مال خدانا ام تفك مسلمان گرك هيا ما جامية هبي ام تفك مسلمان گرك ام گهداري جامية خوبن د جامية دا مگو قرآن تي خوندن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ان قنجوا يكو خد علمين قرآني وشخل كيرا قرآني دبيجي خدا عز وجل دا آياتك دا وها قوتيا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بلا هنك جوهبن جمعتك جوهبي دعوتا ببال قنجي ببكي غازي قنجي بكي بري إنسانا بدي قنجي دعوتا إنسانا بال قنجي ببكي أمري بقنجي بكي منع شخرابوني بكي يعني آيات قرآني خدا عز وجل بجد بلا جمعتك جوهبي قد دعوتا ببال خيري ببكي بري إنسان بدي خيري بدي قنجي أمري بقنجي بكي منع شخرابي بكي دوام لي مؤذن وقت قو آذان ددن لسر منارا وقت دنگي واب سر گندو باجارات كبه مؤذن دبيجي دبي خداج هر كسي مسترا دبي أشهدبوني ددم قوش غيني خدا بيبت إله نينن أشهدبوني ددم حضرت محمد رسول خدايا دبي ورنا الميجي ورنا خلاص كرني مؤذن وهاد بيجي بري انس دعوتا انسانا دكي بال خلاص بوني با دعوتا انسانا دكي بال قد أبدي لآخرته خلاص ببن قال مسلمانا حديثة قد يبخنبر عليه الصلاة والسلام هيا دبي هناك إنسان هنا جقنجيرا أنا اختارن شخرابيرا قلفن كليتن هناك إنسان هنا شخرابيرا أنا اختارن جقنجيرا كليتن مزگین جوی انسانی ربی گوشبونا قنجی انختار بی پیشیا قنجی وکی و خرابی را وکا کلیده بی خرابی منع بکی انگلمش بکی یازق بی جوی انسانی را گوش خرابی را انختار بی پیشیا خرابی وکی یازق بی جوی انسانی را وش قنجيرة جو كليت بي نهي قنجي وري كرن يازق بي جوي إنساني ولورا دمكي دصن في إنسان هنا يك جي بيشيواني قنجية يك جي بيشيواني خرابية يكو بيشيوانش بو قنجية پیغمبر عليه السلام مزگینید بجيرة بي يكو بيشيوانش نباشيرا پیغمبر عليه السلام دبيازق بجيرة ادي قالي مسلمانا خدا عز وجل لما بقريني جوا انساني جو جامية اعمار دكن جامية چه دكن هم فيزيكي وهم جي بگهدار بونا و گدوا دا عبادت دكن گهداري تمسكرنا جامينا ودوام لي هيا و جامية هيا دچنا جامية ذكر و طاعت خدا د جامية دكن خدا عز وجل ما بقرين جوا إنساني قو دعوتا بال خيري بدكن أمري بقنجيدكن منع شخرابيتكن خدا عز وجل ما بقرين جوا إنساني قوش قنجيرا أنا اختارن وش خرابيرا كليتن خدا عز وجل زاروك ما صالح بكي خدا عز وجل ديوباب ما عفو بكي خدا عز وجل د دنیای د قنجیب دی ما و د آخرت د قنجیب دی ما و مج عذاب ایگر محافظه بکی خبردان ما داوی
حمد جربي عالمي ربن